kakra na ja wono so na de nim na kwadanim na so university for no man nkrata se wonko bie bank account na ja won fan ni djuma woko bie bank account na yese papa udi no at the red list udi ni ba bia dan e wosoro pa wono ya wo fa kwan bone so sene sika mamanfo na sembe ni ntwase sukunu a wakọ no bango trafecho entiche se aya hometesem a ekoso ni nyina ye LGBTQ hwan for ya sem ya enti chese abrofo da dwa wo ma pa lai chese wonu mu atikokum wo matwa enti no mo so mo mprema Sam George ne nkofo Sam George chese nyono nko a o wo mo di bi onani mi nyina the same thing nkofo betwene wamo kwakọ pelvis akra no yesi amfa ma womo ahometew na so Sam George ene ne nkofo no bra womo bra wo eya amanfoforo so no enya asem kuma ne kurakura mu o ena Sam George jata waso wono no gaga to ga udisi obetwa na dia nkofo ne ya brofo ne ya kura no sesi amansu komo de no ekomu ade ni nyina ne se obenya LGBT fo no bill no ya pese ya pass no ya be pass no hwe ne ya pass ya wie enti some proper human sexual right and Ghanaian value bill 2021 wo be hwe say ya be pass na afa nkofo so mu ti no be bofom na wonom apra wo mu pra na afa etuo nkwatwe de atwe wo se ahometesam wo ba ko ka ho kura ne se wanya ne ho na wakwa brochire na wo ba Ghana ha say no anase bia airport so wo UK wo du UK fu airport landia ani ase asrafu edi Sam George achi ne nya asem ketwa nipa be 20 yenya Ghana yate ya airplane na yadru abrochire anase yadu kotoka na nipa ba konko ade asrafu bebredi na chi wo se eba ne sape na aya hometesem no hu sankofo mpeso motete ne kwa enti so metete no a ono so behwe se be ono ye be passe na afi wo mu nsu mu ne se bete a omo pe blade 20 Ghana enfanti wo mu nsu to do a program in LSE. I did a student account. The university gave me a letter. The bank refused to open an account for me. As we speak now, I can't change $1 anywhere in the world. They've put me on a money laundry list. They claim I'm laundering money for evangelical conservatives in the US. So I can't change, not anywhere. And I've done some travels in the UK, in Dubai. I can't change because when I say who got change here, you best swipe your passport. Yes, swipe your passport now. Now when we say Kasha and the name and they're like, no, we can't change for you. Sorry, you have to find the currency of the country. When we need be who do what? I just compare Ghana and be now over panic now on cost some or you use your bank card. Even when I travel my diplomatic passport, you get pulled out of the line. You think that, maybe they want to give you the diplomatic passport. They put you in a room for 2 hours, embarrass you, because then you've gotten off a plane with Ghanaians and people see security people come and surround you and walk you into a room, set your bags and all of that, just to harass you. They don't know me well. Those things, they give me hunger to pass this bill. It is those things that spur me on, because the more you try to break me, the harder I'll come at you. I can't FM. It was what matregano. Afe kra na adwuma no mu behye mu kena mrase bedwani a wogiram de ma de hye won woni ngo prampram abato peso so wonu kro ya waye pani a wodi aya be ba ko pese ye passe e wo mrase bedwafie mekire proper human sexual rights and Ghanaian family values bill 2021 no wona di ani mu kra 6 march ne yakwan na beka eyes right no onimonyamfo Samuel Nate George ya tuwa ensemne swana na watwi ya shasi ya jode twemu ana nkrata ba monten so nkrata ni die himu ye pa nkrata ni munsem nyina da na ne ejere musa asenti aboa ya tesu nti ya sha driver fo ensa chinchina chi asenti aboa wa montesu dia wa hani chiche mu poli du an wa mu ye firi ne wa sabre na ensemi ba ne a driver fo nka bomko bebre na ni abra kire nsem a kire mu se ashanti aboa wa mu se chinchina chi wa mu enteso no ene fango boa ye enteso ene spare parts boa ye enteso
wokọ da James wokọ akọtọ bank 10 cedis anya asem ketwa ni nyina abo ekosoro pantisi ya show mu putu percent nchinache ashenti abo wa monteso a wa mu se hadwen enu ntinya de a wa mu eteso wa ma keka de nsama hudro guso atudwa na foforo wa ma ba monteso kura eya national chairman awada Concerned Drivers Association of Ghana annual yera pa wili annual no so de abeto monteso a wotre mu se na watwi mu nsem yi ba ye ase won ka bi enti wejama a driver for no kwa na ne wa moka enti kwan bia so no sutimi ka bia so ye pani tutre ni pa wada Concerned Drivers Association of Ghana no enti ono so nsem no wode na no betumu bie na ensem a wode na no tumu bie no wotre mu se we de ye nsre wo mu sra pa esa Ghana Road Transport Coordinating Council wo mu kwantena se de ba ye se wo mu etete ashenti abo so no wasu obi so mo sasa krata na wo mu de ba mountain so no wo mu de ba ye enefa ngo bo wo mate so ana sa wo mate fa ngo bo susu de wo mu susu ye krado esa ni manim ya ashenti abo no wo mbete so na mom sante sana fa ngo bo gina bebi agina de ne wo mu so ka ama na to penifo tim sa ashenti abo no wo mu nte so ne nto so kina anade kira kwa so eka wo na ne nsam ya wade atudwa no wakire mu se enye se bia wano kwa na akwatena se bosire mu ka bi no wade abeto mountain so se aha ene wani ni penifo a wodro ne wo mehia adwedwedwedwe sama Ghana Road Transport Coordinating Council penifo de beto mountain so no wa ma dwedwen wan se ekwan bi so ne eyesisie na yesisi usu na ka wanu tuma enu nkire wo buo wobi ye wade na wo mpe no ka wanu tuma enu nkire so wo buo ni akona ma ne broso enti sani ade ne kwaso ne nyade wo mani agye ho wo mani nyi susu de oso wo mu pa mu kana pedifo se wo mu so wo mu bre ye pa wo mu tempempen kwani ahasuo enti ashenti abon wo mu teso a wo mu se afa bi no ebe ha dwen eye pa wili atronin samson wo kire mu se a driver for susu ani abre enti wo besra penifo se kebetimi na kebe ye a aka wo mu ma wo mu driver for ne emre kakra wo mu hwe se emre ya de ema omno wo metimi atena se na wo ma dwendwen se bi ashenti abon ya agye atum anase ya nyi antum ose akoba ne sakra no wo mbese nyamre atena se ama wo nkomo twetwe a wodro na akwaso ntine sa wo mu ba monte so abagye atum a wo mu nim sa driver for ni nyina ana wo makwa asetena agye atum sa akoba se wo mu ntia se wo mu nte susu dia ne ehun se aya driver for ni nyina wo matena se a wo magye sa hyehyɛ ya na atum na enum na wo kire se ye yisa eya fa go bua ya nte so ne yisa spare parts bo so ewo soro na wase na ade achi ade se nyina ne ade 12 froba na anu ya ne ade miensa ba ya miensa no wo mu driver force wo mu ka ho bie afa insurance afi bosumi miensa bia wo mu kotwa no ene insurance bo so akosoro road world ya no so wo ne nyina akosoro enti se penifo pese so ampa wo mani abre esa shenti aboye tesu na obi aso enwo atimi atona wo mu se wo sra pass sa niema ya wo mabobɔ so yi wo mu hwe ne wo mu entity sa niema nyina so wo mu timi tete so dia wo mu driver so wo ma ye krado se kwan bia so a shenti abo wo mu ebete eso when abani anya dia driver fubu to on because of say eniema kosoro say wo se wo ko market akoto dia papa hira wo beton say ba ira na driver ni so beton ni driver ni market and then mate ni market and ya sama ye kan say ye kan watrakete ye kan ba issue say ni devo say ye test love FCC petrol ni timi ba from kakra mba be say 9 cedi e bia 50 pesos e bia 9 cedi 30 pesos ana 8 cedi 99 pesos bisa and o ka say ye nteso ye timi say dan ye ma no ye teso kra ye betimi anya kakra dia to pass na ye to no insurance na bana tum percentage about 100% no ye betimi anya sika twa roadways every 6 months ye twa ye na asem nyina no ye nim so o ma no mu ayedin daba ni so mu ayedin man ye nim say ye da banko from the kwakwache bi machi ayekutuba but enkusi agada Ainka FM. Ebusiani ayewo tutnani national chairman awada Concerned Drivers Association of Ghana annual yerapa Willie. Budget analysts ya wo Brim Central Municipal Assembly no emu eye owura Shadra Kwadwo anim dia atudwa ya wo kyerem se prepre ya ka se Brim Central Municipal Assembly emu mpanifo ne nam ntantanoa ya wonom ene emema nkwada ne sabebe enipa wodro bia wonom nipadua baabi atechema
wonum egusu aye amuni omu edidi nkomo a ahwe ohawa hodra womu ekwamu hawa hodra wonum enamu hawa hodra womu ntimi emfrimu na ja assembly na timi abom nsra bamu na abra owura Shadrack Kwadwo anim cheche ni nsemu ne ahenkan kase abotwetwe nkobo ene wo chem se Brim Central Municipal Assembly wo de enioma bi aso mani so ya baako eye gender plan memma nkwada ne wo mo asabe o ya mobro wafo wo ye mpatamu no wo mo peso wo mo huru ekwan hodoro bi ya metumi afa so a wo betumi aboa ma saafo nyada bedi wo mo ho na o mo haw ene enioma hodoro bi wo mo famu no wo betumi afri wanu nti ene wo se sa gender plan no wonom de asi wo mani so mo hwe se enioma betumi akwaso wano na aboa ma enipa hodoro wo assembly ni mo so no fa hodie ni yedie beye wo mo dia na wo cheche ni nsemu a ene wo ka sese ye pe ne memma ne nkwada yedie ene won se nkaye a ni kwan so mo tena assembly ho tena mo to so e ka say yes abubu afọ kro mbe hia hwiche nkwada ba mo pensa no mpa bet it wo mo titi wo mo 90 ene yenya bibi mfa ho dabi eni kwan so mo tena office wo na wo mo dwunema amanfo a wo assembly ni mu ho enu ti no wo mo shada aba amanfo enanso ene municipality ni mu nyina omukuko nkura hodro mu ho na mo ne memma nkwada ne sabi wo mo hunipa baabi nipadua no baabi atechema edin kasu bom edin sanso no mo nso ahunu ne ekọ ene de ba ne de assembly ni betimi ayo enu ti no mantna office ya ene endra dom bepie mu ewa chema boabo eye presby asafunim eho na meeting ne kwa so ene memma ne obibia nkwada ne nyina da omo busebusa wa mototo oma no ohawa hodro mu kwamu ene de saban so omo bom nsra ba mu a enkomo nya ne kane ne nyina dom ne amanfo twetwe ho nkomo na owura Shadrack Kwadwo anim atwa ne nsam so biemu anu wo ba mane a wo kyerem se enya aboabo nko no waba won bekoso atrato makwaba mu akọ nkronkura hodoro a ewa Brim Central Municipal Assembly mu ho na omo ne ema nkwada ne wo mo ni padua baabi atechema wo mo ne wo makwa akodi nkomo na agya ne eha wo mo tete wo mo pam wo mo no so no wo mo so ahunu kwan hodoro betimi de ensem afaso enti andra do mo ba achema boabo a ne wo mo nsam ne wo mo nyom ne wo mo nsam bo nyina eno no ye gender plan na se wo ye gender planner ense se otena baby na odwenma amamfo eso ne amamfo be hia se ma ho nsem emema ho nsem enkwada ho nsem se bi yenuan mo omodi dem mo ni pedua mu people with disability ho nsem ede ene omo hawo ede ne na ye mensi no betimi aye ema ohawo no a omo no ebebras hwehwehwemudie na ya bɔ mo nas mo a kyerɛ saa areas aye kan nyina ye de ni nyina begu paper so ne ye aye plan ye plan afibia no se ne na ye ne omo ye prioritization no se basi wo scan ye ya de he ne mo ho da wuro de he ne nya ne first omo akeka ka no ti ababoabo ye be kwa other communities saa koprosi be wie community bia ye bi na wo hwe a to de bia ye ya na ye free nipa ne nyina assembly ti aba ne sa ye nya nipa no ina number se ne hu se se ye kom nanso gender issues no so no hwa e ba ye nchere bia be mfie miensa nan mu ana ye gender desk officer ama assembly bia ti o gender desk officer ono no be hwe na issues e fa ma mema mofra ne ade ye be address no makoma Ainka FM awuti ni nke ye ba no assembly no ewo musika sem ne ehu adwenkyere ne awomo sika ho ntoto ya hodra papai wono ena ehwe eka ho asem budget analyst ya owo Brim Central Municipal Assembly ni mo owura Shadrack Kwadwo anim na enu acha henkan kase ebo ene wo mo agya wo mo di akoten wo meeting ni mo eka sign no mo nso esi meeting no ekoyie pa
yankwala na amonom wi no ese ya wofo no yehwe na ye de nkyerɛkyerɛ ma na futu ma na motwom ho firi sa ade no sanse adisua na be ma mo daache ayom daache sa mo baya no mbisa ye se ye hawa yen ya wofo ye wo yen fanto mo nim na mo so kwan ya mo de fa so nti hawa me no be kan ne se eye ya mofra na amonu wi no ebi awofo waka nti amonso ebe ma na mo so kan ebetimi ayeye na mo so atimi atwom ho afiri sa wi no sanse wi no de ohaw bebre eba ya ka bibi fa ema ho ema any position as ana ablibia no ema na ne so amonko position enti ya kire ya na ese ema so ekọ position obanya de bia ekwanim akola wanya fie 14 wetime wo oye obatan eno nche se esa ka adru sa akola no oye sa obatan te kwa ebe fa so a yebetete nkola no na omoso anya nimdie akọ amanim no Adisia wuti wa mkan abuabufu bi a Endra Dabrim Central Municipal Assembly wa munhye mu amune ma enkwada ememma ene sebe wa mu omadi dam ewo nipadua no ho baabi no amu nipadua baabi akwa no baabi atechema persons with disability fu nyina nhye mu omoye Endra da no mu di mu tenteman ebetie nsem ni bi kyerɛkyerɛ o madwen ene ene wo mo ekasa ya wote wo mo enken Abusua yanyina ensem yisu na afei yanto aboafo nkra ne yatu nkra no ya ne yetie simu Frankie Friday ntinya asem ketwa na Jubilee Hospital say wapomuden ehuhia ne ye panti wano ade ade sen nani so ade hunu ne da ya so anyina ne saw bepie mu na so ye wa wapomuden bebi ato chima bia no won betimi abo na asaso aginya ne naso esi ne dadem enu ti Jubilee Hospital ewo outpatient service ene ekwa na watwimu ni nyina bre bia obekọ bia Dr. Forte wa wamaya krado won sema obeka kire wom no wamu eba betie na wamaso ano ede amawo wamu wo inpatient service obi ho a wose medie me pese me ko doctor ni wa kukuam me ni doctor ni kwa akodi nkomo okukuam mentina abonten na asumesi wo benten wa behwa ma no se ne yesifa kosoro eba form ekwa ni nchemu na wehu asema me kantim de pese me ko hia no okukuam private pa ni nyina no Jubilee Hospital se brawo privacy no won bebo eho ban am so mo dan a eho no kwa woni doctor ni ne nko anu akoka wasem a kire no waya ni se wie ne ebia na asem a wokwaka ye no ewose ye hwehwe omojem ehu yade kopoten eha wo enu nti ye wo laboratory ewo ho a ye be hwehwe omojem ehu yade kopoten eha wo ne yetimi aso ano wo bi so osim pese me hu mumoja kuo ni nyina no Jubilee Hospital sabra laboratory ni nti wan be twi umoja no wo ma hwehwe a kire wo umoja kuo no wan be ka kire wo so ye o positive O negative A plus B ni nyina no wan be kire na se wehu ni nyina asubie afenso ye wo pharmacy wo wa enuro abowo binti no ya hwe wa wie ne nya afa ne ya kasa ne na kokoto eduro wa bonten ewa ye ma weduro na wo so etimi ato antenatal care ni postnatal care ewo ho ma ye ma minimal painful enti hu se wa afefuro na wa hyase antenatal na wo koye be kora nyinsen na ekosise nyankopon wo be soa wo asumdwe mu na wasua we wie baby boy baby girl entafo no wa ma ba no ya fe ne ya ba be kire kwan a wo ma me na nsa be fa so adidie esesa bre ne kwada no wo mbenu mu ntina ahoɔden no ebe firi aduane na wo ma me no wudie animo enti ebe kire no ye wo se wudie se ne ebe ya wo ma na do o ma ba asase so wom so ma hoɔden ebe kwankan enuane a wo se ode ma kwada no wo mu nuo anum nyina so ni nyina ye be kire wo theater ewo Jubilee Hospital into operations a wodro ni nyina no ye bie ewo yaso ye wo ye midwives no so de na anya sam keto ya tete wom nyamesuro kwan so enti push ni nyina ne de mpaibo etai wechi weni mra ho so no na wawo afa ho afa ba ultrasound any ECG scan enso ewo Jubilee Hospital na ultrasound no wafanyi se ne bia bosumi miese che woso timi kokotwa scan ne ni atwasa akoda no woda ye bema ana wo ba o ni nyina ne ye be kyerɛkyerɛw enti ukwa ne ne ahwe woda ye wona ye wo yo ba wo ene kura boa
okwato akwada no ho niema wonye emfomso ECG scan so ewo homa wono mu a prostrate yade enso ha womo afe yade bi wo a ehia duro yade bi wo ha ehia kasakire yade bi wo ha ne de ne ye kasakire ehia pane enti ni nyina no Jubilee Hospital ewo counseling unit a wo ba ye be kasakire kwa wo so fa so didi ebono na ya enidi biem ebono so a wo benum tin a hwese eyi heba tin yi bie ana wo benonom ye be kire oni nyina eye clinics wo Jubilee Hospital nti weni no emposa waposa kakra ye jai ni aka no fakwa Jubilee Hospital na doctor fo a wo ma bobe ewo ani hu nimdie no wo mo ehwema akoba ne se ahwehwani weni e be ma obi a yetimi so ama obi abon ho ban afiada no pa bia ntie na no pa ikura so ekoso enkyerechire mapa ekoso Jubilee Hospital ema won mo diabetes asichire yade ene hypertension mojamroso ha wo mo kantin so Jubilee Hospital ti adwane bia opa bia no wo benya bi edi wo ho ekoba ne se ko doctor se ko didibra na men wo pane a ewa wo benya adwane edi wo so ya yaresa bia nti wo madwane eho etiye pa insurance card ahudo ni nyina Jubilee Hospital eje wo de ne ye National Health Insurance Fabra private health insurance so ye genia boa amo apomudin ne agina ne nan eso Jubilee Hospital ewa chimoda aboabo kwantempo ne so Amatra Bridge ne so na wamo ebo ejumati na wa from 0244 5757799 0244 5757799 na ebusia Fufra Jubilee Hospital edi abebo munie esanse ya pomuden ehuhia wa muntino empenifo awamo eda Jubilee Hospital ayaresabia na no esi enka nkira aboabo mai nyina chimoda ne nimpotem bebi a wotimi ni bia ye ka kire o esa wochna anopa Watchna 20th May 2023 memrenda empenifo eda Jubilee Hospital anu chemusa gynecologist woba so yakasa wobi gynecologist ana oyo doctor ni a eba ne emma ene mema wo ma yomu wo mema yomu a wo makodare wo mu pante koba ne se bibi tochima wo sade no ho a ene wo kwaya wo mbehwe na adekoro no wo maso ano enso diamond no wo mo stressa wo yo ba se bio fibroid yade ana ha wo ba bi wo hwa ne bosume so a enya asem keto ya de na ye calendar enti watietie mu abo se ko fiera wa ba wo beje ne dan eka wo yo ba etisa wo mo se bra na ye hwa de kurpotinti a ema sade ne ekoso oba bi so wo hwa ya ni dondo na chi ne ye hwa senkema ebebemu enso ofefura bosume miensa na agiegu bosume mienu na agiegu miscarriage ni nyina no wo mbehwe bie infertility wo ba bi so wo hwa wonu de nyinsen no makura emasa watuwa wo beti ni so adi arewase ani nyina wo china Jubilee Hospital gynecologist na wo ban wo ba abehwe sa niema no obi so wo dun so wo bresa na apai mienu wo se mebe wontafo enye ntafo na wo bewo yade wo china fakọ Jubilee Hospital na wo mo ehwema wo candidiasis white eno so no wo mo ebehwe bie na wo mu chemu sa enye ase eniema ya bubo so na koye emma laimu wase nya mankwa wo ye bema na bibi koso wo mema yomu a bema bi wo ade asa na fe no wo betetententan ma ade achi sei we enukurenti wo kwa adwuma wo mantem monti oda ne wada ne afre ne dada ka bema so de ne afre odadi wate ase enti ni nyina ne Jubilee Hospital sa enya kwa gynecologist ne wo ba behwesa ne ma ni nyina nti wo chena ne wako na wako ka wo house wa kire ne cheche mu bi asimi de ya na wa friend penifo ewo mai so 0244 5757799 0244 5757799 and I say 0242 970 0242 970 nani empenifo eda Jubilee Hospital na no eso achiche enkomo homecoming ebefie Osinaseman Youth and for development Osinaseman Youth for Development ene Osinase Traditional Council ene di homecoming banti womo chi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  benchaye obia mrebi we homecoming papa moba etrimupo nyina ne se yehwe na health center bi ewo ho yahwe si awia firi ho kama okọ Osinase omo health center
Nenso no enipa na dɔso ya omunya bia eka ho a o enka ye tretre mu anka ye pa eti ba ko omode omusa ko omunya nsi nwie ye no monko no munkosi ti we de sika ne ye jeje we 10 cedi 20 tu wa chichi abra o wa abro kire nso na wo hwe na wo firi osena se a o maami o ho no se ne ma no se da no duru ho a anfa kakra nkoto omufutuo mu na health center no muntimi ensi eti dwumadi no ma hyehye disuo ya wada no kwado mo hyase dada nti na ye fiada anapa no mo yomo workings ni ade a unity work mo de hyehye so a nti anumrei efiada numrei ene osena se masters enya sem ketwa numrei music night enyompe wanyom dewa ena wo mo beto ewo hono mo anya sem ketwa nti wani beje pa china de ombebo dwa data hemfo anintire akuku dam ya wo mpatam ho bia betna se age ne chacho friend kenten ntoma so befira aba betna se koso na adwumadie na nkasa kese no wo mo de ataso na memenda numre no so ya high life night adadam special live band ankwando mie no obi so to twen ankwando mie twen eti wo generation na ankwado bie aya modern a monko high life wo betenumpa se ye boni tim eno ye na numre na wo chena dom yanya kwasi ada no o chena mombeko na asia som eno no obi a shefita enumre no na omode all white on street carnival enya brofoketwa enya samketwa eti obia beshe fita na ja wo matwi street ene ye white nye tuntum bia we de fita na Thanksgiving no makoya asori dia na pa na wie no na fa numre so all white dia twi street ya twumomome a osana so minim kama omu street no so mu ahye pa osana se o e ho ahye papa eti Sunday numre no mon eno so all white no so etua so eno nti achemosna se na dwumadie ekoso no mesra bibini o penchirechiremu bi ebia wo mpatam ha wo baabi o ti yanka hwe ye Facebook a what homecoming no pe ensem bia busa emuye na wahunu se bia wo ba ana se wo kwa ana se bibi ade no ma sha se dada na so munwie enu nti no ensem bisa bia fra 0246 692825 0246 692825 ana 0244164186 0244164186 nene osna simpanifo wawa moda dwumadie ya no entwetwe enkomo Ainka FM Afei abusua ya tiesim ene ye fiadanti eni gidensem ana ya de eto awoso no na watwe mu ya hyase kama ya kwani ya banane za na watwe etwe mu ni na Black Sheriff wakokoje artist of the year ntina tse ya dini nemu a kono guzongo wadini nemu a ya ka ne ho nsem a ni je wokroma na baako ebetwe mu na baako ebetwe mu no yanya Akwaboa Junior ani Akwaboa Junior making say obo enwum ne top form a enya se enwum ne da form boko na tse kosa na sa Akwaboa Junior yanim sa wono so ne papa wobo enwum ye pa ne papa so ye legend ye katetefo a wo mo bonyum na waka ehun bie Kwadwo Akwaboa na watwi mo waka enchine gu tse no akwakoya rewu asem eye pa na ansa no wo ba be ka enchine gu bia sa enfihia ne mienu ntem nie no wane ne ba Akwaboa Junior ne wo motuna ase etro onwum a kyese nwum no na de ye pa ne wuti se ebo na wanta wo na ase amo wuti nkwa na ze wa no
enko ye ntino enwuma wo boys na de pa na papa ne ati ase no ene enwum de ahodo asusu de wa bo bebre pansa no a wo beto ananan mo ewonse ado kura no wa yale ye anu wo chem sa yade a wo yade enye sese bio yade wo no ya wo ne na nani ada ho clear pa wo hu ade egosi se wo tu kwan kwa Holland abrochima mu ewo na ne wo kokko fa yade yi enso ba ya doctor for bo hu modin bia nkosi agantinani enso eba be fra ya na tsewa pa no hu ade bra wone ne ba kwabo akora so ebo nwom ne sabre ni mu nyina no na tse nani no sheda hu ade so no o sho papa pa na wo keyboard echi na odini se susu bonyum atimu sa wa ya chenti ya katane ni sa de nkra na di keyboard no susu neni ma wo betimi abo na anumo na ne yedwode etwem ya na mo na ayi akwabo na kasa akwabo junior Instagram page na wode papa mfoni beto wo wodi mfoni ni tu wo ye pe no cho RIP susu de etwa na enim say rest in peace na tse woni akono watu ananam ewonse edo na wode atudo ejemu se ebra ne papa ti ase no wo bon humodin ye pe ne fiti ne mofra brem ne nkwada brem se ne wo bonwum amanfo ebogisu ni nyina no wode nase no ema ne papa Ifsa ne papa na na tete no ekire ne sa anwum no du ho apagya kwosoro odu ama ne nkofom odu ama wone ne enwoso kakra to ose ne nyina mu no wode nase ema ne papa wo kire ne sa niema na wasanso de tudwa wo chem sa eye na nigye eye na howawo a esempo wotimi ne papa eka bomo ebo nwum ansa na sabre eso eba besuna ebusu anwum a wone ne papa ebo ye no yenkona yenkote anwum ne mu ensem Any dance nyo Aye ankasa don na mi don wo Na eba no say no queen na mi mede you Edruboni na mi numwana Anase mi kosha konfu Se obido wa wana Ya inya ukikano na mintiyo if you only power, Ababa we any more. You know what? You can consume the one I say. So be I say it's you she good dia. Then you cry. Come on, boy. I'm in tea or that's it. So na meti odasi afi endese akikimia Ainka FM abusia Ghana ya hwere ade obonyum nya na nani efra o nani efra so odini sasi keyboard ne so ebo ne pepepe na utie anwum ni mu nsem a asa yedi wa hasesi annya sem kitwanti abusia we aya kwadwo akwabo junior ne papa nimpon a wode ne baati asefo asasi so a ene ye hwehwe ne babia yehu na gese mochi ne nyuma one ne boye eno no ayedi konsuo no bana midem asamo nyum na de enyum we dia nipa dia ayansem ye dia ayansem walai talai anyu walai talai hode kwade etimi twa hono kwade de asan wa mama ti odo asiwi a wo se woko ye tinem asefem pa anti empire ye gba ne se abusuan nyambe chicho more na we wadi nche kakra ti aja bende wabrem pa anyumwe papa penimu ti ni no nti anya nwanwa anya nwanwa se ne akwabo so jai bito a abusuan yesi yesu a eja him ni atoa so na ba ku ikura de we kura se yesu o se ye de him ti u de ma me fambra abrantia ba ku a woto nwom pa kurom ha se
You do me why oh no ye babo nyum no mo wate nipa kro your friend Fuse na abrante UK no wote ni mfruma na bi hye UK na bi hye ha that's why Ghana ni British ni bi sa no but e ba na nyum dia oba ha beto nyum ye so wa wi ni Grammy kra pen na abusuan raho sam abrante call ne Twitter so Instagram se Twitter call ye eko drop ye no nyansam ketwa awraho sam ne se emse wone ne nyonkofo ne namfo na no wonom enam street ni mu a UK mountain so ne yase se wi afabro ni bi hwinim enti wase da Fuse car ni mu na wi no afa ni hwinim nti ya ne ye wo report asam ne ma police ti Fuse ne nkofo tikai mu ya beto ahwe so ye de abanka ba egu omunsani na ebusuan Fuse se asam no chese etete na chese mo afa warrant bia ba chese bia okwadu adi aboni we na so chese ye to ahwe so de abanka ba gu nsa etie ne one wo pre so papa ewo video ni mu no obusam se why is a warrant na to one time was one to say warrant na wo kan o tim sa kwai UK na didi ni mu why is a warrant ti oni mo press papa ewo ka ni mu a ebusuanya sam ketwa se ne empresso no ekọ ye no ne chese o se ono de ohunu ne se ne kala tuntum ni nti ana brofo no empe ohu racism na ya kan kwasi broni wan ye kokọ no an ope no hu so ye tuntum a wo obedre wo pa wa wo hwade abepri hu nti ka we ka broni a eti utwam no o ye mi hwam na mitu ko utwam na what smell bia kona ko busa na hwehwam mpuna hunu se bia mpasa wi no na asa de wo de abanka ba gogu ne nsa de wo de so hunu se o ye tuntum nti ena brofo no ebe to hye no so omo yesa na sa ne nam prepre ho no ekoso no ebusuye ntia utie wi abete abrante ne se unnim wo beka se Fuse no ne hwan ne nyom no so wo release Ghana hanom no wo bete no so aka ho ma wahunu abrante na ye kana sam no. Do you have a warrant? Do you have a warrant? Wait a minute. Are you mad? Serious? Are you fucking mad? I'm sitting in the car. What? Are you mad? What? Are you mad? Look at that. Oh my God. I'm explaining to you. No, explain to us. I will listen. All right, darling. Just don't say nothing, right? I will just listen, okay? The reason why I'm searching you for, okay, is for drugs, okay? Namely cannabis, because I can smell cannabis. You can smell cannabis, but the windows are up. You're not letting me finish. Let him just finish. Don't say nothing. Just let him finish. Don't say a word, all right? A particular question on why I've put handcuffs on you. Okay, and I'm explaining the reason why I have to prevent harm, me harming you. There's two reasons. I'm explaining the whole reason. Okay, because I don't know who you are. You've come to my car. I'm in Brixton. You've come to my car. You forcefully opened my door. Of course, I'm not going to allow you. That heightens my suspicion. She didn't do me right, but she just spent my money. What am I gonna tell my mommy? I should have listened before. Eti abusu asafer wa huni pakra antana tana wa huni pakra sa brand yo bo onwum ya otie ono no obuza ze do you have a warrant ono a de sa brofo no magaba te ko bibini nti no wo harase no chese nyasa mketo akra enti Fuse ODG o se Fuse ono so na mani hu a wa hu o UK Brixton yase ye kuro e wo UK ho Brixton ho na asem no esi ya chese aya homete sem se ye ya before e kwa ne yase ye chichi ye kuro ye na yanko bi man so ankobre teka chi broni na nko hu ne nyonko broni a wi ya brofo na no mche ho Hajia for you. Oze Hajia for you. Ono so na asem no Ebusia me atu asem ne so na ya to aso awanyum tuni ba kwa wono so
wajidi wa mai kunkru Ghana mu panya sam ketranya no rap doctor ne nyom made in Ghana enyum ne dia doso pa na wadi atudwa wo chem se we ye futu a wadi ma emebun wose usi so a wobesre se afutu bi wo ho ani kwan se wudie wose utimi di wadwen si bibi so sa die we ya na mepen so be na asomesi wakobrane wa ba betufo wo tufo na ka bi asade na wo koye ne di mpumtuo beba o enso na se afutu afiri akire ba yenti na wasan ebi ti se obi wo ho se me dem pesa me ya rapper ene na ta wona ma wo rapisa ne ma ne papa osia ha ma fa wanko school saba ya rapper school awakọ nyina achi we na wo ba be ye na wate ada eso asisa rapping ya no wono wo ya ene wedu bebia wedu ene esa akode mu nyina tietieto strong man mu nyina wo bie enu ti wo se wo sre mebu nsa bibi wo na adwo wadwen asisu a eya ma wadwen sensi nyankopon sifse nyankopon no obo wo ma woni mienu eni bi wo e be ka cho se ye ba ko se enye ti wo sisa eni ni mienu no ana ya ma wadwen eso enkos na de bia pesa wo ye no hweso na ye. At my age, I have come to the knowing that it is not too much about what people want. If what I'm doing, God approves it, I think it's a good thing and it will benefit me and not hurt anyone. I do not care too much about what other people think about it. A man and his son were traveling with their horse. He puts the son on the horse. He said, what a foolish man. The child is on the horse, he is walking. And then he put the child down and put himself on the horse. He said, what a wicked man. The father is on the horse and the child is walking. So both of them got on the horse. The animal rights people came, you are killing the horse. So both of them got off the horse, walking with it. And then people say useless people. They don't even know how to. Everything that you do in this life, people will think. Because at the end of the day, none of those people will pay my mortgage. None. They will just use innuendo, gossip, insults. I'm disappointed in you, things like that, to control you so that you behave the way they want you to. It's just a social control mechanism. Anchor FM. Enti abusia wa chame kwa menunu ona wa manaso wa afia yesim ya abusum ya twemu ya oforenso bosome no ne da na etosu edu enso na ye na wode no se betena ha kan ya ema na woda park kan kransensham ekire no na woda na wodi ni birthday no wodi mfoni bi ba mountain so ana samfoni ni wache ame kwa me boxer shorts pa na ehye no love equation eno na ehye na wohwe boxer na efe na boxer shorts ba mountain so pe na Ghana force twa manusi so kwakudon so na temu yo kwakudon so bafu omukika nsema na eno na wache ame kwa me di mu kirekire mu nyina atudwa wochem se boxer shorts ne se ne enim dada na ye ono ane dia na wo pekwan bi so obe promote no wo ye ya kra ni fishan ni sun ni o enti wo twan ya se nka ni birthday du eden adofo ebe posti na kansem da chanity ka wo mu posti a na wo ma posti sa picture ne se ne be ankrofo be hu se wonu so wo chia me kwa me wo the boxer shorts bi aba mountain eso. Because I had been planning for the most opportune time to launch my boxer shop. I've been working on this boxer shop for 7 years. And so I decided, okay, on my birthdays, people who love me, people like you post me, Delay, Prince David, or say everybody, all my friends post me on my birthday. So why don't I use that opportunity to give them something that they will post so I can get free promo for my boxer shop? So I wanted free promo. And so I took the photo that's on the label and then I posted the photo. And then I said that on my birthday, all that I want is that you buy, you support and promote my boxer shorts. And my friends decided to promote my boxer shorts. And then people were thinking that it was too revealing, but I was just wearing my boxer shorts and I posted. So when I was taking the picture, the last thing that came to mind, I knew it was somehow controversial because people know me to be covered. People know that culturally conscious. Anchor FM. Enti asam ni mu kirekire mu nyina na wo chia me kwame wo de atudwa no. Abrantia ba ko ya me church member Church of Christ ni papa Church of Christ of pa enya ne nwom so de woto atim se Christ like nyamesem wom ti ne nwom ede Martin King Ata Kofi Kinata se ne nwom no ya wobo no wano de won hu ni se bia twi na obeka wo na fante na beka wo mu no ena ebia emma Ghanaian music anasa Ghana se ya nwom no enkwa akire dabi na emom investment nhyada nim se nipa kukuru sika kwahya nwumu no nhyada ni Ghana nti na Nigeria fo de bia ya omkọ manim no nanso no ya ono no opese ne nwom kwa akire ja otimi drop brofo kakra bi wo mu ade pg kakra wo mse ne ebe ya Nigeria fo no so ebeti bi nanso no
ofili se Ghana de ye ebeye ye enti de hia ye investment ye de sika be hye no se ukọ ni kurom afia kuma ta di infante ukọ hodo mo a wo mo soso ne soro papa oduru wana ugbo kofike na atadin a afia kuma fo be kire se ye jezi no nti ebra so se Ghana fo yanso ye behu se ye nkofo no mo tonyom no ya de anti ye bi sika be hye omumu no matimi ayero mo ho aye adwuma no. We are Nigerians, we are Ghanaians, we are different. I don't feel like comparing ourselves to them. It's a good idea. They are running their own race, and I think we should move at our own pace. Yeah, we do, some travel, some go to places that you haven't even been there. I have a lot of streams from Nigeria to some of my songs. I don't know fancy like that. Sometimes you put in some 1 or 2 pidgin, especially the hooks, so that people can sing along. But I don't think it's the language. We need investments. We need to change our mentality or our attitude towards our own artists. You have to love your own. That's why I always mention people from Ethiopia. When you go to Ethiopia with Jay-Z, they will compare me to Jay-Z. Eti abusia afia kuma Jay-Z na wotene kan Kofi Kinata Martin Ken Ata na abusia ya gusua wani jidin semwo rapper ba ku wo so wonu so bo ne homodin pa ne 2013 wa bonwuma no rappe sa nidi ankasa ne nane neja edito no ene Osei Kweku Vincent esu ba Ghana sai enyum tunti no edin adodo anim se different no ene Strongman na Strongman dia tudwa wo chemu sa afi Ghana fo yenhwe nenim hwa yenhwe nenim osa nya anyum foforo no wade bo anyum ne wabubobu wo bia na we no eye ne dofu ni chocho mucho aye nyina aye nim no na na ma wone ne titi amateba esusu abom simona wose ene wo behwe na chese na na ma amambra ne amane kwan so watimi de ayes campaign bi atimi ahye na wono so ababa ye ne ho kani na wade tudwa no wochem sa no kura na ma boa ne papa wone ne tena ye soso ache enti afidia wose kwan bi aso wotimi hwe na wo bi agitumo wono so timi be ye Mr na ne na ma asusu timi be ye Mrs na enme odi tudwa wo kire se na ma boa waboa ne ye no kura so sinchen a wose na ma yo obi a wobu ade na ma susu yo obi a wote wone Strongman ejuma na se sane a wobonwume bi okura wotimi fifie bosumi miensa no wo mafie so ni nyina na mate ase ene wo mu da wakura na judesuo mu otimi nya kwa nwumtro ho na wo se wo sori kwa wose ni nyina na ma ate ase enti we de pefe se ne mfempade no enwa na ne nsa kan ne nsa tumi aka ne mfempade de a eni kwa so otimi gya ne mu ne mfempade no o so otimi sanso de hye ne mfe eho. She disturbs me more than her mom. I'm getting used to it, yeah, for now. When it started, now I say some kind way, because some year father than Tiafena. Me used to it, but right now, like, I'm used to it. Yeah, probably this year. Yeah. I feel it, me warren free or precona. Person me free or precona, him who say, like, me person me mister precona. Oh, for me, I'm very ready. Oh, yeah. But we've stayed for 8 years now, and we've stayed together for over 7 years. But for her, she understands, or like, I say it's music, so she understands me, and she was a fan way back before even I met her. And she said, "This is what I want to do," so she supports me a lot. So she understands. Saying I'm a TNT on Abusianti ani aya Osei Kweku Vincent Strongman iti afi wasi enhwe nim sa nanama so baya Mrs Ama Osei Vincent inti Ghana for yentala nku ni entwan no abusia krom ha say ye twato kof emani bi won wabusam say na ye den na waji din say weskasas oh me started 200 cedis so what be that cedis 20 cedis oh me started with the 20 cedis na shas 2 cedis me koto pure water ebi ba ku bi ba ge ba ku no ne de ajeje ba o say o me 200 cedis na me oh obi ba me ho say ope 200 cedis aye business am say 200 cedis crowd e doors do me say me the 50 cedis na shas ye ne me machines bebre so keys wo ho amun bi abie abusia ki ba ku abie
yensam hye ho utu pupu a obidio bekwa na bia ekwo bi nkwan ntohuro nkwan ababa wa ba ko a nansi arode ne ho be hye anwumu ya friend Mona for real Mona idi anga say Mona Montrage na busuya abaya kokokoko bra Facebook ba hwe Kwame Asante de na to so kwa sezomi kwa no woto nyum no a se wa abusuya gay emri bi omuso oso wono de kakra bi na hye ase na mema omo nkofo hyedaye ena ema no makọ manimu abrabom no omo se ye mema na eboa ye da bibi papa na ebo mi dwetire ena ma miama ho ade ne nyankopon mo anti ena me woman she's bebre abusuya Mona ne ho asem aba ne se US abonu kwadu US fo abonu kwadu na ni na sha se free UK wakobo onyom Ghana UK Music Award o se de be wo so koto nyum ibi ene ababa we koto nyum wie ya airport wo ba Ghana ene ya de abanka bagu ni sase wa fraud nkofo bia dada nkofo bia jijom sikanti ya ache no na ache na ya che no esu omoboa eye no kro omoboa afa dia asem na nkasa people na ba ya US na ya bone sobo ni nti UK fo atam no kukuru no edni ko US ya omukodi na asem na watwi mu na asem kwadu ade abone se oda internet de so ene ne picture so de abusuan ho ne ho ye obana ne ho ofese ne ho ofe papa enti esi dwuma odi ane se oya waseme wow no de abrofu no ka chom so me wow nti me wow ne doso no wojiji sika kakra nti esi ye keka sika wajiji free abrofu so be ware mo adada ho sika no som $2 million ana kunche se ya doa no na sesi esi ye de sika 23 so sika kakraka a23 so sika no otua wi a yesanso de chain so omuso mpe chain de to ye nan we dia de watch na ebe to ne nan tracker baby obekọ bia ebe track na huru baby a wonam enti sesi ababa waso no wada Facebook isway Mona for real sesi yesi oye froster wadupu nkofo agye wom sika enkokure yegu abrochire mewa $2 million choppable dollars say aposifo ewo US aso ni mu kabo a say ya baba away Nigeria for gay onu enu aduane 100 hours ena yenso ya gay nso ya che no so wa frauding kofo enti Mona for real unimu na bra Facebook be hwe no ba fa nansi an wo start nyum to wo skasa aburo sa ya se juma wadi e wo sumase eno no o design e shase me 50 pesos as enti 50 ni enya dru ba bia me nya shase kula and unya shase unya use unya be 20 cedis ebeso met na enu ni quite tonding yes be ton ade kaka no wa yi kakra ka ho sa ene ka meton we obeton de ebuzi amadu chen bebre su o se supaku obeton de supaku na obeche pa supaku pa na beton ayeye de abeche I just all the back on be kan ho use what you have to get what you want say no dey supaku ni be supaku Are you going to use what you have? Supaku. And you know, baby, and go for messages, baby. SMS say, we say, guess, move boy, my pa. KKB Facebook, so get chapo, Dawson, papa. Ya brano, answer, our time is time. Guess, yeko. Abusia yeko, and you may produce our time, 2 more. Facebook ni YouTube live ya Kwame Asante Billy Man ya technician on duty aboafo nkaye nyina Dwempa Kofi Mesa wo mu nyina tuatuato bi na sepiesie enko ema wono mo nyanum mienu ena anwumre ya bekinkan kase ne midin ene maame Akua Januwa mene Afia am pofo wa kasi abonasi
yesi achia mo pe ya mamumo ne tie Jack, mama ne wundi nkomo bi. Wonim say Chrome hardie. Se ban say yam print entade papa dia. Eye Color Studios and Digital Embroidery. Ani, me say Color Studios and Digital Embroidery. Now tie, samoye dwumekuo bi, corporate institution ana organization bia. Mo pese mo print entade. Mo bra na yen twa mo yopo. Na ye school crest